Abantu asebebhalisele umgomo lapha eDumbe sebelangazelele ukuthola imiyalezo emafonini abo ababizela ezikhungweni zokugoma. Lelizwe lisemuva inhlelweni zesigaba sokuqala zokugoma abasebenzi bezempilo abangu-1.2 million. Selokhu kuqalwe isigaba sesibili sokugoma maphakathi nonhlaba sekujovwe abangu-181,000 wabantu abadala. Lapho ophuzane eDumbe abantu bathi sebejaha kakhulu ukuthola le mijovo. Yikho ngujahe kangaka ukuthi sengathi ngabe ngiphese bisinje ngoba sibabona bebagwaza ngathi nathi buyasigwaza nje sikuthole. Angisabi sengibhalisile lo ngihlezi ngilindele ukuthi kuyawuqhamuka nini. Lokhu ngibabuka nje ke bejova lapha ko TV ngibabuka bejova ngithi mina ngathi thina sesizosife yini. Ingqinamba ezithinta ubuchwepheshe ukubiza kwedatha nokutula inqalazinde emakhaya kungezinye zeinselelo kwaZulu Natali. Kepha-ke kwezinye izindawo uhulumeni utshale abasebenzi ukulekelela izaguga ukubhalisela ukugoma. Iningi lapha emcileni khona eDumbe selijovile. Nangembala basigoma ke basho ukuthi sihlala kancane sibone ukuthi awubi nesiyeti nje basiqalela ukuthi boabathola ukuthi hayi si right nje noma sebasigomile. Sahamba ngabeluleka phela abanye ukuthi abeye nabo bangangenwa lesifo ngoba phela siyazivikela. Phela umuntu ubona omunye ukuthi hayi cha nangakenzi lutho so uyakwazi ke naye ukuthatha indlela athi angiye ngingahlopha kafile. Kanti abanye abangakwazi ukubhalisela emakhaya bayifikela bona mathupha ezikhungweni zokugoma babhaliswe khona. Uhulumeni wakwaZulu Natal uthi ethemba ukuthi uyobusa ugome abantu abazigidi ezintathu ngasekupheleni kwesigaba sesibili umandulo okuyisigaba sokugoma abantu abadala abaneminyaka engu-60 kuyaphezulu kanjalo nalaba abanamahlala khona. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eDumbe.